Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chitariki nemerongevere cy'umutinyo iga ugatatu mwaka bw'ekiribubere emerongevere ne 5 noyomo litko nelia Jumapili ensa neyamo yabona mugorobo mwanchi muligeria ngogosogeria andons yasogendete kobwatia emerobelio imegeta seni igensoko nebiro binde nende ngokwaligania asemesa ya mangana maya ngomanye nare yabalike baitu babere bakuyasangiria kurochinsemo na kweneke munabere kagotikira asemese yiga karansa oiketo sange asobwamo ochakabono iga goika omoelio nyora yonsi mwanchi muligeria naboko yabwatia wetra sensemerie mitandao Facebook naboigo YouTube nensemeria TikTok wetera Ensoko TV rietera nenkerubo Frida ryokaneke bana chibicha neliogi rya gukira sole asinchira yabenenere Barnabas Ondari abakubwatira na nere Kelvin mogoito skale ngwira nanda segekeke kirobosio Ngokwariga beno mwanchi muligeria elinde ngomanya senchera yoboikirano maiga yo monchelia korwa ensemo ya West Mugrango Rogers Muturi korwa eira wetera sigeta seni igensoko unanache kumosira omorokiwa urase kinyoroki ya moruga bosamaro we University ya Pwani oyolenka osioyolengenka ase okuborwa school fees wananigo Muturi amwakanire school fees yo mwaka oyomo nabo igo kumubugulia bosa wetere gari ya Nyamira Express guchia ase skuru iyo ime ya Mombasa nigo Muturi amochire omobunge o West Mugrango Stephen Mogaka ase okolikali uko guchia se University ya Pwani libaga bwenete kumwakanira fees korengana buna arweira yo guchia komusomye bosa eyo tara ikiranirwa morokigwa Barakionyari nigago kiri getambukiro kyogosirwa nere Rogers Muturi omorikito Stephen Nyarikie Mbunde na ikira na sinsemecho nabo igogotwariganiria oroboti rokubwatia Maiga yo monchorere Rogers Muturi kurweira yogocha komwakanero mwaka oyomo Barakionyari omoroki wabo University ya Pwani oyukonyorore sko asoko buru school fees igorero ikiranirie irerio nabo igo komoira goika ase school eyu wetera Nyamira Express asomo chobosongo Asambali tenkor Rogers Muturi ongira eliogo lya West Mugrango lero ndega iga n'umwanafunzi wa Pwani University Barak umwana obwenete kobe skuru lakini tana kobe skuru esauli yobolemeru bwechibese na oso kurwa efamily enkongu etali kwenyara ekesi ekintu akebugolia na endeli tukolia lero nkomobeka tole company ya Nyamira Express Premium ense ya Mukurubono elinde mambia aike Mombasa nanda agende eskuru ne school fees tuwakanire full yo mwaka oyomo kurugabo tuchake kuligyo a lasting solution na kimwana yo agokora eskuru asemia kende etatu Barak Onyari mworoki wa University ya Pwani wo mwaka motangani igekerekyo agokere getambukiro ky'umuske Rogers Muturi komosira asa airenga na chokoromo kiekera ikeskuru ibene Marieta Barak Kengo Nyari na maigule story yana kurmaga amaene yasaye androrokani ero onde no muisimiwa Rogers Muturi eliogo ya West Mugrango 2027 ero iga Lega kungakanele school fees yane ya 45,000 and one nigango mbekale galime paka school Nyamira Express Premium Premium ngike school
elinde ngendere na masoma woni gonkera ni rie promise tingi je tionge ile lirube ongeile chibese gochie skuru chiakaniru lakiro muntu karoje bantu baminto Rogers ne riogo ne riogo lirakonya twins niga kire kikobo mo ba mochiri bokongu oboteneri bwa CDF ya West Mogrango asogota konyo omwana oyu ibagerio komurikira liuko gochese university nganje rugosoma namba rangelibwa omuntu CDF nagenda mpaka sobo omwana oyu agachikumulia elinda abakonye abana bali tukulikobwatia bakagenda very early in the morning to CDF office Nyamira kuikira chinsa ibere chiamambia igatuka na baikire ase CDF ya Nyamira nabo babo roli tukuligima mpaka 5:30 mbanyole tikokonya kunde once mbanyole lunch mbanyole transport mbanyole school fees bachete kuliya urseto abantu ba CDF nabo banyalite bagoja sitoka agante bimba ile details cyane bibande bya mama ne bya tata application letter yane ID yane abana bogete mambi kurseito nuko gorkwana nganda baka CDF office. It was on Thursday onega na getoro amaina na bananya alite kobero the whole day kursaine paka saa 11 lunch tiare ngo aina maguru twachire tene ndu yane ana batuira netego egento gyo kabanya alite kondikera eri rube tu isakara tubandikirete bagandei ngo babale bagwakane ebesi so wanja kwinonya nekene akinga kanile besi yu kingo ike school ande tinso ago selu ko school nigekire kyo moturi atebire nganya wa CDF tego chigosomya mworo kiwoyo igarachi kwirege tambokero ogyo chikomwakande school fees ya myaka 3 bosio for the next 3 years chirijitigalite kerena kanireye never honored na inde inche bono nguchakoba gutenenelio mwana oyo kubwatia mangana ya CDF na kigo ikabono West Mogrango agenderete ke masomo abana vale West Mogrango bacha ndegete batabwati oko konyeka uno mwana unoyo na bange and yet West Mogrango as it is financial year alone mbabeka side 75 million. Steven Nyarike Monde, Nsoko TV, West Mogrango, county ya Nyamira. Biamana sana umulikito Steven Nyarike Mbunde asoko twaliganiria oroboti orwo. Ayo kurige kirogo kyo gavana miye county ya Nyamira Walter Chanua nigo alireira yogocha wakana school fees ya bana batano noyomo bali bagoselwa kirenga kikorwa ase school ya kura asengencho yobulemberwa kaukwana ase ogosangirelia kugosira ekanisa ya Adventista ya kura yogotoka sensemo ya Bosamaro yungia West Mogrango county ya Nyamira nigo Chanua bulire abantu be county ya Nyamira kumusira hekero chinga kichiraike aseganga yaye yokuligekerwa kyo gavana ime ye county yo. Ni nani maskini mwenye hajalipa fees? Ila anafukuzwa kila siku. Ako wapi? Mwambie akimbia hapa, nyinyi ndio mmemchagua. Mnaona sasa namna hiyo? Ah, very good. Very good, very good, very good. Na kuna msichana pia anafukuzwa kila siku? Anaitwa nani? Anaitwa Frida, kimbia hapa, kuja hapa. Ndio unajua ukweli shida iko upande gani katika wale watu ambao unawatawala, si ndio? Haya, tuingie grade 11. Kwa wavulana ni nani anafukuzwa kila siku form 3? Yule wa mwisho kabisa anafukuzwa. Boss, kimbia hapa. Ndio. Boss, kuja hapa. Haya. Kwa wasichana nani yule anaenda nyumbani kila siku? Si ndio? Esta Muraranjuga. Very good public participation. Okay? Wasichana nataka mniambie. Wasichana Kwa wavulana ni nani anafukuzwa sana na anatembea mguu mpaka nyumbani? Anaitwa Jeremiah, kimbia hapa. Unaona? Kuja hapa. Wasichana, sasa mkiwa pamoja na wavulana, mniambie ni msichana yupi anafukuzwa kila wakati? Nancy Ndege, ni kweli? Nancy Ndege, kuja hapa. Hawa watoto, si mnaona wamesema ukweli kabisa? Mnajua hivyo ndivyo mambo yalivyo katika vijiji vyetu Uchukua namba ya mwalimu, mimi nitaongea na mwalimu mkuu. Hawa ndawalipia school fees. Ikabaona ndage tuko basabenga kibigego ikatwatigeria matuko 513.
513 days mpaka August 10th 2027 urugabo mwake chikura amatukata taga wetani gotiga to bekabe 516 egera ugotangaza kwere mbatige mogo celebrate gaiga njage kubanga mangana ino Nyamira immediately ndo bwa tinsa nyinge to west chi challenge Jones chi Nyamira gaiga ni gonchiroche korurogoro paka mate anya dinare kwebe ko boga bana nale angobona na chakira ikiagere mechandere gaiga ngo to esolve rikana ekaunti yeito ya nyorure miaka bore gochika bai 15 naye karugo tuko support yo brai bororo na botora gukumisa bono numo manyenga nonde na ndemo support Oskabusio haba MC korase bunge ya North Mugirango oyo itibo Lameck Square ya enana oyo bumwagamo Julius Nyakana oyo boikera Joel Ombonge amonomo MC Omochore Doris Nyamanga nigo kobomo bamo chire chinkwana chumubungo mukoro North Burabu oyohore Joseph Kyangoi amonomo MC Omukoro obomwagamo Charles Barongo bagukwana ime ya Kyoge ase wodi ya omwagamo nigo bakanire siasa chubukenyomba mo chukubagana ebunge ya North Bugirango nigo batebire Kyangoi na amagwendero tayi yakorete haraikere omubunge orabisi Joash Nyamoko na nigo hubagi wechi basari taliri chibu ebere Nyamoko akorwa na igo eyo siasa nigekere kyoba mochire Charles Barongo hase okorama Nyamoko oyo cholire nabamenye bensemeyo asa marieta nguru Lameck Square Onyancha manyekanete buna Nyakianga gosenana ebintu byagerire tuachire lituko lya rero nasengenjo twarocha amatanga alibwetebu amatanga abete asomo omweshimiwa Barongo no mweshimiwa Kiango ibare ngororo lakini ebintu bakwanete mbyabete biya asogo checheri na kurama mochumboregeti nabono tigangu otigento omweshimiwa Barongo akwanete ore former MCA kerogo tebana abaisi kero basinyirwo Burayi nabagaka bakurigigwa gente kingeri kobekia asa abantu abanoti Mugirango bamwete gochora omochumbe Joash Nyamoko na ande bakamuirani isteoniri MP onyare gochoru chitamubere noti Mugirango igo kero ogukwane gento bunekyo iga abantu kwarama n'abanoti Mugirango tane Joel Ombonge mweshimiwa Bokeira rero na borangire libageri nte ya Barayi baito baire ngorake Barayi kerenga kimba bwate chinga kichiabo cyokogamba mweshimiwa Kiango inagambete chinga kichiae sai chi generation cha chenjiri twaikire Gen Z alpha ngo chere kurumaega enchira gambete taliera expected y'abantu bande bagambe so naengo sabana amairaniria yale getimono okoramanoko it's not a good show to our young people namba ibere Oburayi mboliko ba defined no voice gose miaka gose bese bunorangani ile unatoa kwa mdomo defines who you are as a leader so nje naye gotebana na beko nyare kana bagakambale bakegamba nyetenda atwanire yita kwanyora ali bumwagamo era abutete busaime omanye koboro language yebuseri ocha kuramira Abarayi bandegeti it is not proper ntubuna Abarayi abantu togochorwa abananchi nabo bakwamwa ningoko babera omugambi obo asemya 5 engenje endoche abantu bakurutana namangana teri ngenjo ngia tuna Abarayi ba North Mugirango iyo ntate kote yantu baminto mwesi ngeringa abantu ba North Mugirango batomanyite twensi ondete yore mogeni utamanyiri igo twari kubatenga onde bwensi okorama Abarayi abalegeti abakurigia abakora kende yonsi teri ngenjo ngia aigasibo mwaka mogode omongoro komo jumba omoteure osomosiko omoteure Doris Magomanya Manga obyalire Bombo village ntenta etego kwanere ke buna ntubuna bangina twanje tomorembe siasa yeba chakire yo bokenyomba tego tokonya ntagete gotebia my brother Musike Barongo na inje buna na sokiri bune kwesimbe nkungwe moremu eto koligichikura ne koboko komosi koramo mojumbo oregeti uno moisia okuno korama abanoti Mugirango bali bapogete saa 12 bagakira omujumbe Joash Nyamoko abagwakirishe ari bunge ndate ko bainyoria bamwaga mu baminto mose ko nyora
watchman ije twari nyakenimo ekero chikaguche ibitwe ekero mwa tuhagenda somo jumbe Nyamoko igagache police station yororo akabika baskali yororo elinde ko enhance security ina kiato chaite ntubuna bamwagamo ekera agotegerera magania ito oyu go form MP go support nango moore chikura nagambite 1997 keragamba 1997 track record teyonje bunanje ngo kinaboni gasaba chumbe bagambire noti mugirango asengenjo to chakero muchumbo kuruku Godfrey Masanyo Keri oyo gambe to tigetere gasia na akonyete chisukuru na akonyete chikanisa mpaka naone kanisa ngo genda Masanyo begeta mabati ocho omochumbo kuruku nombui ombui gagajite ekerubo eiboni ge kuruku Nyamira National Polytechnic oche Nyamoko boni gana bwate track record yokoreta Nyamira University Nyamira nando ise korigeri ebintu akore nabo monta ataneye Nyamoko okorete Kenya yo okorete no yo yagotebia abanoti mugirango ntuanya korra gento kenda akorete amateyemo korase kenyoro ya kio mokonge imeye ward ya Nyamaiya county ya Nyamira nigere no mogoko maega yogosirwa kwagache nyumba nabo igo konyorobo konyi ukugulirwa ebintu bya nyumba no yoralire kurigie kirugo kyo bo senator imeye county ya Nyamira Jeremiah Migosi yokora ikyombegia Jeremiah Migosi Rescue Foundation nigo boigo atumira abanyagitari gokonya amateyo korusia chinda nabo igo kwenekya obochenu Nchasa maleta na ngoro butolika mwakanya butie bosinde gonda ire nimbi amana sengencho mwato tarira abanyagitari ase yumito abatumire Migosi mocha gotoligereriga iga ndubwata bokongu bolemeru kongu wendagera ndubwatibya nechinda tubwata muchano ndubwata sumuchwe kamurancha abantu baminta barayibande munyale ko bamukubwatia umutindo oyo womanyagitari bomo Jeremiah Migosi anyale ko bagagotuma abanyagitari gochagaiga anyale ko bagotokonya twanyale ko batogota abantu banyale ko bagwesokia lakini bari ko nyale ko bagwesokia korugudina kemumage kone aiga gongo kwana kurunyankaranga ni village sema ya Masoveti aiga Jeremiah Migosi senator ya Nyamira county igotwa gwakeire mbia mono asokoreta abanyagitari gocha gotutarire mechi yaito nande nakoira ne irimbi ya mono anene mono abantu bakobori chukura abanene baito na betakeire rusie gesambo ase Jeremiah Migosi senator mubwatie na inwe tororo buya bwaino muno bwa Jeremiah Migosi anene mono emechiende seita chinda nchiro tari aoka umwana oyo minte se bacha mwaye chinda chiamenyiro ekene emiaka kakyo bolemeru mbole chinyumba umwana oyo mintale emeire korwekera lero pakendagira asogwanje gwa Jeremiah Migosi ochake omokonye abande barorere mbaracha muna gwachire Mujumbo basi Innocent Obiri ni garuro kubulia guchasa abananchi gochora abarai bali babwate obumanyi bw'oburai na kubeka amagendero bosio naboigo kweyirinda enengo y'Abakenya ase sector na gwetanga kurwa ase siasa cha one term naboigo two term kitabwate kirenga ky'oburai bwa magendero nigaya kwana yaiga ase kanisa yige Katoliki ya Masago ensemo y'ebunge nyalibali chache abasekera na mona barai bande gosangerera chibesa cyuko yesira ekanisa yo asobwagachi nakire na inche kubabwatesia kwagache kanisa yiga yairire engaki yake egere na imutwale gerisikia munakiri mwato bwate kwagacha nyamawa idingi otubwate gerisikia ekia kabisa bone no mubwere mutwale gerisikia munakiri nyamawa egaiga Masago tida jokwana mangana mange siasa ya ikire mwezi moroje bunensere muri gana abantu abanene muri mwabera abandi nabagaka mwabere imyaka 20 imyaka 30 nchonaro robugambi bwa Moi na robugambi bwa Kibaki na robugambi bwa bwa Uhuru na robugambi bwa Ruto so muri bukurigereria
morale muna mangana genderete kero munda wote one term goes two term kali ukuwa na weka mwe bolia umujumbe gose governor gose president kali umurandia n'umuntu ugoja ku manage economy unyataka ku manage uchumi huya unyataka ku manage amasomo huya unyataka ku manage university yako ya rutia debe chiaye ojiona watu wako motenga tiragendeka inde basigaria abasi bangere karuge kyo myaka ebere nani gona ko babolinde but nchena bango batebinga bigereria mwa compare na abande baboli chikura kuna bagambira na bagambira. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Kera kama tingatara gaiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana Murigeri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Buya kegemo mwancho murigeri bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigeri inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwega kwa nigorenga ni Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso
ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kurua sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya Eye Yensoko TV oboroso bwumugusi yakegema omwanchi omuligeri yangu kwaligana naenda sentunda ya kabere tokende gusanga imeyama ya Yensoko TV Murai wense Dr. William Ruto haselitko linde ni gasioria obwagachibwe para ya Adiedo Kabarok imeye county ya Homa Bay ya tebere yabereke gotenena asa matko amange nigobo igachakire emerobiri emenge ya magendero bunagosia osekorosia ase chinso ekikobeka murobiri ohora tumeke chi million chi misato koera ase county yo ya Homa Bay nigobo igo abakagosioria chipara chinyinge imeye county yo nigabarai baba gwikira na senseme yo nabo igokogokera amagenderera yo agati yabo mugabana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga mulikito Edina Mora no roboti rwasobime Murai wense ase weekend ye nigaringe ime chinsemo cha Nyanza asasioririe emeroberio ya magenderero ao ayarengete abamenyi be chinsemecho litukulia rero gati ya magenderera ria sioria na korata epara ya Adiedo gochia Kababok imeye county ya Homa Bay eyatebire yakolirenga kentambe etanya kwera na hii barabara ambayo nimekujia siku ya leo. Munajua hii barabara ilianza siku mingi, lakini imekwama hapa. Mpaka nikaona nikuje mwenyewe nione iko shida gani kwa hii barabara. Nyinyi mnanielewa my friends? Si namna hiyo? So mimi ndio nimefika hapa nijue hii barabara itatoka pale Adiedo ifike hapa kamba namba Karabok namna gani. Murai Ruto nigarure chira chinde cha magenderero unobwagachi bwegeti chindege kia Homa Bay okoresiwa wekyambokero gie eferi ya Homa Bay boiga monobwagachi bwegetu gie chinswe na magendererande amange. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, before the end of this year, tutakuwa na feri ya watu wa hapa Homa Bay. Feri ambayo itasafirisha wananchi
itasafirisha magari na itahakikisha ya kwamba transport katika Lake Victoria itakuwa kama inashinda ile ya kule Mombasa. Homa Bay hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mbali na hii barabara yenu, mimi naenda kufanya inspection ya barabara ya Kadel kwenda Kanyatiang. Kuna barabara ya Mbita kwenda Sindo. Mimi nawatangazia sasa tumepata milioni 450 ya kujenga ile fish landing sites 3 ya hapa Homa Bay. Fish landing site ya Nyandiwa iko contractor sasa. Fish landing site ya Wakula iko contractor sasa. Na fish landing site ya hapa inayoitwa Mainuga airport yenu hapa Homa Bay. Sasa tunapanua hiyo airport. Tumeongeza runway. Tunajenga apron. Sasa tumeweka pesa ya terminal building. Ndio hii airport yenu ikae chonjo kama airport zingine za taifa letu la Kenya. Mugavana Gladys Wanga nigonera mentiringa amagenderero a Homa Bay na sengencho yokubwatirana ne serikali nigo baye mochirie esemeye kwamiriria serikali asugutaba nimero berinde yonse ya magenderero guchase abakenya. Hana track record yoyote. Hana mpango ya Kenya yoyote. Alikuwa bunge, one term member of parliament. Kule bunge hakucontribute hata kitu moja kwa debate ya parliament. Hakuna motion alipeleka bunge. Hakuna bill alipeleka bunge. Wale watu wa chuki, wale watu wa ukabila, wale ambao walisema wamewekea baba mitego, wale ambao wamesema sisi sio shareholders, wale ambao chuki yao ni kwamba wewe umetembelea Nyanza na umeendeleta maendeleo Nyanza, wale hatuna sana hao. Kuripoteria TV ya Nsoko Erita Nedinamura. Asoko sasima gwakorekana ase skuru ya Gorosare Senior okugwikiranirwa n'abaraibe chinsemo chia Homa Bay asomogene bwesikare ngo muraibwense Dr. William Ruto niga barai korwa ase county yo bakoragwa no mugavana Gladys Wanga bamutogire muraibwense asokoreta magendero ase chinsemecho. Mugavana Gladys Wanga niga tebira samatko amagega e county yo yaberege kwira na magega kimagendero kurende bwango iga nigo eregati yechi county chiri chiagendereire nigatebiraya ase abereka gwikirana asekere esengencho yo kubweterana ne serikali. Your Excellency, we are in this broad-based government consciously. Honorable John Badi has illustrated here the work that the national government is partnering with us to do in the county of Homa Bay. And Your Excellency, I will only emphasize the one road, Sikri, Lida, Rakwaro. Your Excellency, that is a major artery here. Your Excellency, and if these people of Agorosare, you can finish for them this multipurpose hall, alafu wale wanafunzi wanatafuta Scania, uangalilie hapo ikiendelea. Hatuwezi kuwa na jambo. Your Excellency, as a county government, we have also pulled our weight. We came into this government when after 10 years, we only had 23 classrooms built and completed in Homa Bay. Today, by the end of this financial year, we will have done 604 classrooms for our students across this county of Homa Bay. We have done over 120 water projects across the county. We have just given our people seeds for planting, Your Excellency. We have a scholarship program with over 640 students. Your Excellency, hii mabarabara ndogo ndogo pia tunaendelea kufungua hapa chini kama county government ya Homa Bay. Your Excellency, when we came into government, Homa Bay was being counted from the bottom, always number 47, 46, 44. Today, Homa Bay iko pale juu ya map, pale juu ya map, pale juu. Your Excellency, we have prioritized our partnership with the national government. Kuna wale watu ambao wanasema
hii project ya Homa Bay inafanyika tu na national government. But Your Excellency, you know that for projects to come from national government to a specific county, there has to be cooperation with the leadership of the county government. And I want to thank this leadership of Homa Bay. Abamiriria be serikali nigo bagendete gutarira chinsemo nabo igo komochio bokoreri bwe serikali nabo igo abarayi barabisi bakoragwa no murayi bikia magia DCP Rigathi Gachagua niga buri murayi wense Dr. William Ruto otiga gwesoa nani nabo igo guturubania ebisasi mero Gachagua niga enekia chinga kichi campaign aso mwaka w'ichirwo bere 2022 niga tumigete ekanisa kungaina ba Kenya kumwakira chikura boigo niga mochia ogosaganwa asichikanisa nabo igo gutumika abanyanyimbo bobe. You are the one, after embarrassing our church leaders, who have added insult to injury by doing wrong things inside the church. Pale Gatundu North, William Ruto, ulikuja kanisani na wakora kutoka Thika Town, ukachukua wanaume ukavalisha vitambaa ya Mothers Council ndani ya kanisa. Ukaenda ukachukua wamama ukavalisha kitambaa ya Mothers Council na wamevaa skin tight huko chini. Wewe ndio ulifanya hivyo. Ndio kanisa inachukia wewe. On top of that, you did the unthinkable against the Church of Christ. You authorized goons and police to attack churches. Goons attacked PCA Mweki Church. Today, nobody has ever been arrested. Goons and police attacked PCA Kariobangi Church. Today, nobody has ever been arrested. ACK Wetima Church, 12 police officers under the command of Wamabosho attacked the Church of Christ with guns, bullets, tear gas, grenades na kuumiza watoto na wamama kanisani. Uchunguzi umekwisha, wewe umesema hiyo polisi wasishtakiwe, wapigwe transfer. How do you want the church to relate with you? An attack on places of worship is an act of terror. Your government has been attacking churches. And then you are here crying ya kwamba kanisa inakukosoa. Na wewe ndio umetuma wahuni na polisi kuingia kanisani kuumiza wamama na watoto na wahubiri. Na wewe ulikuwa unasema umeokoka. Hapo ndio umepitana na kanisa la Kristo. Na mimi nataka nikuambie, my brother William Ruto, the church has left you. The mountain has left you. Your goose is cooked. There is nothing you can do. Hata ukitukanana kutoka asubuhi mpaka jioni, you are wasting your time. The horses have left the stable. And it's all your own undoing. You turned against the Church of Christ. To an extent, you have sent goons and police inside the church to discredit the altar, to throw tear gas to women and children inside the church. Tinga kecho boigo Gachagua ni igo amochia eserikali kubatkana no bokorero anemono asokwira na maigasi sekta yechisemi na baiga sensemeri iyo bacheno okwana niga enekia guseniga bulia ba Kenya ko eneke bonango basira bale ekero barabe bagosoa asobogambio mwako gocha na boigo goikerania amonchirio naboga ko enekia obokorero buya ase abananchi. Pombe imerudi. Dr. Kalonzo Musyoka, I'm a very proud leader. When I was in office, mimi nilipigana na pombe haramu. Ikaisha. Boma sikasimama, watoto wakaanza kuzaliwa. Kweli ama uongo? Tangu nitoke imerudi haijarudi? It's back. Coffee. I did coffee reforms. Today, coffee inalipo mzuri. Kazi ambayo mimi nilifanya. Na msijali. Next year,
tutaunda serikali, and we have great things to do for you. One, masomo ya shule za msingi tulipewa na Mwai Kibaki bila malipo. Tutalegesha hiyo masomo ya shule za msingi. Masomo ya day secondary school bila malipo tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta, tutalegesha. Mambo ya linda mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujifungua, we shall restore. The dignity of the payslip, wafanyikazi wa serikali na wale wa kibinafsi, their payslip has been raided. They have been denied purchasing power. They have become beggars in their own homes when they have a salary. We shall restore the dignity of the payslip. Hii mnyama William Ruto alileta naitwa SHA, tutauchinja na kuzika, tulegesha NHIF na mabadiliko, so that our people can get treatment. Kwa sababu saa hii tuko maharambe kila weekend. Tinga kecho boigo umuraibikia magia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigaburia bakenya kweneke buna ngwelike bale buna bakichikura hasikirenga kyokumurusya bisi umuraibense Dr. William Ruto asensemo yayo umuraibikia magia DAP Kenya Eugene Wamalwa nigo aburia abakenya gotaonerigwa oboba asebeneke buna siasa bagendete gukora nicho mulembe manyana bo nigakwanira iguru yoboteneneri winyagitari ya Nairobi ase aburia umuraibense gutigana na gwesonania na mangana aringeta sector ya wachanu. Create a situation where you inflame the passions of the Kenyan people who are full of justice, and because they are guided only by what the Constitution says. I am not a prophet, but there's no way you're going to nyamazisha Rigathi Gachagua. It will not happen. Because it is his constitutional right to hold opinion, political opinion. And so we will continue to stand together. And I want to tell you, the United Alternative Government will stand together to liberate this country together with our children. And that is why they have come up with the hashtag Tuko Kadi. Let them continue. Let them not allow anybody to intimidate them. Wakija, because on 29th, in another week's time, mass registration is beginning. Tuko Kadi, ienee kila mahali. Tuko Kadi, ijiandae, because wao walipigwa risasi kwa miguu. Imagine rais wa jamhuri akitoa umri watoto wapigwe risasi kwa miguu. Juzi amekuwa na shida na ile hospitali ya Nairobi. Yeye amepewa nafasi kuwa patron wa Nairobi Hospital. Na anafikiria ukiwa patron, sasa wewe ndio mwenye hospitali. Anaanza kudirect mambo yafanyike. Na ile board ya Nairobi Hospital wamemwambia, you have no powers Mr. President. Ukiwa patron is just a ceremonial position. Nimeona rafiki yangu Irungu Wama yeye ako hapa. Huyu alikuwa PS katika Ministry ya Maji. Yeye ni patron wa hii kanisa. Lakini yeye si kiongozi wa hii kanisa. Kuna Archbishop, kuna Bishop wa hii kanisa, na Reverend Ephantus ametupa salamu zake akitukaribisha hapa. So we want to tell Bwana Ruto, usijifanye patron wa kanisa, uanze kudirect the Church of God. So tuko hapa kusema, msiuzie uoga kama watu wa kanisa. Na vile vile tukija kwa huu mlima, tuataka tuombe watu wa mlima pia msiuzie uoga. Ile siasa umeanza kuona ya matusi kutoka kwa Rais Ruto na wenzake. Wanasema palipo moshi pana nini? Moto. Abayigereri boboene bwa mwanyabantu negati abamenye korase county ya Kericho nigo baganirio gotindo kurwa kwemebere 14 asensemo ya makaburini imeyomochio Kericho nigo baganire serikali ye county yo kwiranira maborio na kemebere yo yarentwa korase county ya Nyamira na bayigo kwenigwa asensemo ya Kericho nanyana bo niga abanyanyimbo bachakirie obutuke.
Why are people coming here and dumping about, I was given about 14 or 12 bodies at the same place. Hii sio ite mass burial. Mass burial tunaambiwaga kwamba kuna watu 14 ambao wako katika mochari wanafaa wazikwe na watu wanajua na wanapatiwa notification na tujui. Kwa hivyo sisi tunataka tu ile barua ya kuonyesha kwamba hao watu walishikwa ni wakina nani. Hiyo ndio shida ya hao raia wote. Na tunataka itolewe leo. Na kama sio leo ni sasa hivi. Hivyo ndio tuende kazi nyingine. As a human rights organization, we are demanding a swift response in terms of a statement from the government, both the county government and the national government, particularly the county security team. Koso sense mo yechi gosodio mwanchu muligiriria ni gongo kumenya una chitimu ibere chia Nyamira South ni go chia gosodia somugorobole rasigeti yeskuru yoboroso ya Nyamira. Asike minano kiobosani timu ya Champions 046 ni go hobarure makali yegoria yemo amone timu ya Nyamokenya chigosoli boigo chirengete kwagacha naboyogo tinya ebiminano binde bikobwatia byechi timu echo nagotumanyo mulikito Vincent Monda. Moto ya mwele gweke mina nekyo Ensoko TV nigo yasangire n'abagosoli abo Samson Omariba no mugosoli gwe timu ya Champions 046. Ni timu twachaka chuzi but ni timu ya wazee mkituangalia na ndio toka ni courage kero muntu ole ori skaria nchwe field to akomopira erinde tunyara ko ni courage talent chaba bagenderere waka football ya aim itenene na toka ni kacha waka wande once bacha to into akeso esi no comment fit kemovere na bako health yana bako bingia na ndirinde ngo nyara twenga twa ni courage ri abanta bange bachero spend chinsa segeti kurigereria game. We are entertaining them and we are keeping them busy. Omariba nigatebire merobire babwate gocha mutwe ase club kiabo. We are planning to do kwanza register tore une club. Na ndio tournament ndio nzira bege kushirikia ase maybe township maybe constituency hata kama ni county tutaregister na ndio to present team ase tournament hiyo. A future itene tutaito represent Nyamira une county ase chigame cha county games. That's where we're heading to. So we have a very good team. Nande there bako improve kerali tuko wakeso ezi. Abagosoli abo nigo bono bakubolia county Nyamira ensemo ye chigosoli erobeli gose county ya Nyamira netwale timu ya Samamira ni league nene aiga Kenya. Samarita Robert Tai jiranje no muchesaji ya Champions FC buna busonge bwata Shabana FC. Andro kwa sababu waito buna Nyamira tutwale timu ko represent Nyamira locally even at KPL level. Igo the management ya Nyamira, we urge you moso kaisi ko tolige team moche gaiga bagaka ona bakuna wako mupira iga tonyole team alinde to promote sports in Nyamira. Ensemende ye club Kenya Mokenya niga abagosoli batebire nigo chigosoli cha mashinani imeye county ya Nyamira chirene bitange binge abwasaburia serikali esira abasae irego kyani obutumiki bwa mariogo yo gutinda gati abasae abo. Samarita Ngoro John Nyanumba Nyamira iganto batu mchano makaigo na magana yigeti in fact atunda uwanja tugusaba bali bale concerned banyale gotorigereria chinsa image. Hakuna league, hakuna kitu inaendelea. Karogwa na town Bosongo na NH county chinde kuna balls. Gongo sabe serikali iteto konye at least na intwe abisaibia bikabirwa nya soleme bichigo jesu mupira gaiga. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyamira. Manche muligereria korasorobo tirwa Vincent Monda nigo tugikira mwele bwo kumulikira mangana meya ense yamo kurende toskale genda kwegokeria emerobelio aimegeta seni yensoko tomerane chinse sato astora beto gosanga amange.